Kua tohua a Lewis Wall hei kai whakataitai I te rohe o Manurewa, mo te ropu tōrangapū o Reipa, I te kōwhiringa pōti o te motu a te rātau. Ka heke ihoa George Hawkins I taua tūranga, hei mua I te kōwhiringa pōti, kei a Mikey Sherman, ngā whakamarama. Me mene a Lewis Wall ka tika o te toko whitu kuia I tohua hei kai whakataitai mo te rohe o Manurewa. I'm absolutely delighted. I feel humbled to follow in George's footsteps and I'm really pleased and happy that he's going to mentor me. Kāore hoki I a rikarika ngā mihi a te mema o Nāia nei ki tēnei wahine Māori. That's really important in a general seat. That for the first time in very, very many years, Labour's selected a Māori person in a safe seat. Engari e hara I te whakatau māma, no tōna tīmatanga I Marama he tohe kei te haere. I'm here to support Shane Te Pou. In Dunwoody. Louisa Wall. Shane Te Pou, sorry. In Dunwoody. Heoi, nā te tino takaroa o te hui I wehe moata te toko maha I mua I ngā tukunga pōti, no te pōrā no ka whakapua ki tia ko wai te toa. Kāore a Lewis Wall I te tauhau ki ngā mahi tōrangapū, ko ia tērā I whakataitai atu ki te minita I ngā take Māori o Nāia nei a Peter Sharples I ngā kōwhiringa pōti āmotu kua hori. I understand how bureaucracies operate and so I have to make sure that the resources within government are provided in electorates like Manurewa. Ko te mahi I Nāia nei mā Reipa he whakatau I ngā tohe o Waenga Tonu I a rātau, kia pai te hoi tahi ki ngā kōwhiringa pōti a te rātau. Mikey Sherman, Te Karere.